Alala. Awuzake salibonani ihlobo zami zindala zonke lezi sikhathi nantu uhlelo ngisekhumbula ayivuka wonke lesikhathi makuvumile siyalenza lo hlelo ngihamba ke lo Bongizibongane emdaweni ke sebakule sisavakatshela endaweni eziningi lapha koBulawayo lana ke lisincedisa siyacela ubala lisiphathise njalo kukhona okuningi esitenzayo ngakhala lapha ke page Ndonele ku YouTube likhale kwabantu ezachisa libona abanye samese abafilmele ekhaya kwaba kuhle sakhuma logogo le 116 years akuna 100 years 116 years uyaphila ukhona born 1909 ungaziyo ungabe liqanda umamakho ungabe ispam ubabakho ungabe khona wena ungazi ukuthi uzaba khona kodwa vele ke wayesezelwe ugogo umqhathizi namhlanje nguSusan Moyo ngiyakubingelela wesu unjani abakhona ngalesi sikhathi uhlelo lolo labantu ungisakhumbula la ubhalile yabuya ngiyakubingelela ke umsakazi ngikhumbula ke iminyaka 2013 bengile 18 years ngikhona lapha koBulawayo lapha engafunda khona ngiqeda isikole sengihleze ngidinga umsebenzi umama nje kumele ngidinga umsebenzi baba esele 5 years wasichiya so kumele be breadwinner lapha ke ekhaya ngadinga umsebenzi waba nzima ngaba ngu-sales rep ngathengisa ama-insurance kwehlula ngaze ngagcina ngingeniswa kwenye ke i-supermarket singabo temporary manager wakhona le supermarket wangitshela ukuthi ke engangiqhatsha permanently nxa ngavuma ukuthi ke ngilale layo wantshisa kolilanga wathi kumele ngisale ngo-5 cleaner lana amankazana amayelana wachayisisa wathi mina kangenzanga ukuthi umsebenzi wami kumele ngisale ngicleaner ngale bandihleka labantu ababengisebenza labo sebephuma ngoba wayejala uku-inspector lapho esisebenze khona ngasala la singithuka sengithatha wasaye ofisini wathi manje utheni ngalokho engikutshele khona kwaba yikucina kami lami sensithi manje ngathini hayi ngavuma-ke lala lami esupermarket enkulu phakathi waqala ukujwayela ukukwenza lokho ekwenza ngaze ngambuza phonza ngena nini umsebenzi permanent wathi ngibekezele utheze kunjalo sihlale about 4-5 months wagcina ke sesithi se-transfer wasuka manje lapha abantu batshela abanye kwaba nzima sensiya reporter ukuthi ke hayi mina uMr. So uthe ngiyaqhatshwa permanent ngoba sacina ngilalana la e-ofisini bamsamona khona lapha esekhona transfer khona ekhwekhwe wathi kangazi lokuba ngazi azabe zikhuluma into enjalo umsazi kwangenza into embi ngaye emapholiseni wabuya wadiza amapholisa koBulawayo icala laphelela ke emoyeni e-Trade Gold ngoba waphika ngibuhlungu ngokwenza la kimi ukusetshenziswa kanjana ngumuntu engeze santando ngedesperation yami ngavuma ngicela ke unitshele izingoma ngajabulisa khona apha ke Chisa hayi madoda mana ngidikele ingoma ngikuchayele ke banembe kwenziwa lokho ke manje abantu bavuma lokuthi babevumelani asazi xa batshela ukuthi yala ngcono ulambe khathesi ke umuntu lo twayisala ukusebenzisa ukuvikela kodwa ngikwalo ukuthi maybe ngiyagula mbankulu ngicela ke unitshele ingoma ethi akekho ugogo nasi mbona ngitholele ke ingoma yakho akekho ugogo ngisakhumbula
Tshela mnandi Zexman thina siyakhuluma labo Brown Dash lohlelo sakhumbula sitshela ku Susan Moyo sikubelela namhlanje uhlwile kunjena nje sithemba ke uyakholisa ke Susan Moyo ke bamdakaza ke ngumuntu nje ethembise umsebenzi obuhlungu obunganani Umbuzo Sibanda yimikelo lethise ngubhalela lapha ngisukele eAustralia ngomnyaka 2015 ngabuyela ke ekhaya eZimbabwe ngisiyadinga intombi ngemva kokwehlukana lo ngakwami ke uMangulube afika lapha ke eOzzy eMelbourne waziphatha into engayisiyo njengomntana esabadeni kodwa wagcina setshintshile waqalisa ngkwabhela ke esevele ngasaye imboni njengendoda hayi ngabona kunzima njalo lami ngangathathanga laye umuntu engangilobalane la ekhasa labantwana abathathu abantwana bekhonapha wapoison abantwana ubana babe ngabantwana abangihlukuluza abangidelelayo xa ngithi yakhuza ke uma angitshele ukuthi ke FF game mina yise ngasi by the way 14 years ngabona hayi akusela impilo ngagcina lapha nazibe ngifonela namapholisa
besithi-ke bembamba umntwana-ke endaweni ezingayisizo. Umntwana wazama ufakaza kodwa babone ekhoti ukuthi-ke hayi angiwenzanga. Ngapho ngangena ejele for nothing mama lo ifuna ungibophisa. Ngathi-ke ngathatha-ke le ntombi sembuya ku-2015 ukuthi-ke ngizolobola lapha ekhaya. Ngamthatha lo muntu ngamvelela. Kuthe kunjalo wayezwa-ke khona ngale uNamasiye Australia ukuthi sengithatha omnye umfazi. Ngabuyela khona siyalungisa incwadi zakhe ukuthi kabuye. Usisi lo uthe segoli esiyalungisa le ndaba zakhe zamavisa wabulawa wadutshulwa. Ukuthi udutshulana sizathu asikwazi. Manje-ke abantu lapha eSouth Africa siyakhuluma ukuthi-ke bambulele warepotwa ngadabuka kakhulu-ke emsakazi ngahambe South Africa khona ngale. Umuntu wabanjalo khona ukuthi wahaywa yena omunye umuntu. Lo mama lo Namasiye ulapha eAustralia lakathesi kazaka efike ekhaya uyesaba icala khona lokho elingaphelanga. Ngafelwa intombi engiyithandayo kakhulu emfuna ukuyithanda ibulawa ngumangulube. Ibuhlungu emsakazi ngicela-ke ungitshayele izingoma. Ibuhlungu ngidabukile umntana abantu engumthanda umuntu obengithanda ngenxa le usathane lo lapha sazama ukuthi eAustralia ukuthi uyafuneka kwehlile ukuthi babhale ngencwadi lokuthi yena involved njani kwathiwa i-alibi yakhe ukuthi kazange aphume eAustralia kodwa ngiyakwazi ukuthi ngempela nguye-ke owambulalayo usathane lo-ke. Ngibuhlungu-ke Chisa ngicela-ke ungitshayele ingoma ethi Sathane. Angazi ukuthi usitsho le Sathane mapona le yini kumbe usitsho enye-ke uSathane. Ngiyakutshela-ke vela ku-DJ Walker. Ingoma-ke iyakhathaza kakhulu-ke ilokhu imnandi namhlanje ingoma ethi Sathane mapona.
bonke bongane danke ingoma ethu mapona sathane sichale umbuso sibanda mbuso sibanda siyabonga kakhulu ngosibhalela wakho uhlelo ngisakhumbule khuleka ubhalela ngapha ezotshisa@hotmail.com kumbe ufake ku WhatsApp kumbe ku Messenger nxa ngizayibona kumbe uthumele safari namba kabongane because abantwana abaningi bakhala bathi bafuna ukwazi ukuthi ubungane siyakwazi ufaka inamba yakhe namba ke ngilithumele yalithumela namba ke lithumele ubongane siyabonga lengamkhohlwa ubongane lengamkhohlwa ke ngama-goodies uthi uhlele phambili thenga nje imthele idrink idatha yakhe leyasebenzisa kanti siyasemoyeni idatha yakhe leyobongana lingakhohlwa khonoko Gertrude ngokubani Gertrude Ndebele Gertrude Ndebele kunjani mande uthi uhlelo selwazi siyaluthanda njalo sethemba ke uphile tshisa ngithanda ukuthi ke ubale yami namhla ngesi4 ngikubhalela awu Nkosi yami angazi ngikhutha kanjani ukhethuthi ke umnyaka bongumnyaka ka 2007 lapho ngathana ke lejaha la kunqumalo uSigubude wanthemsizulu lomhlaba wanthanda uSigubude uyekhaya vele South Africa isikhathi seholiday wasebenzela ke egoli ke engithumela izinto zibuya ke ngabomalayicha impahla yonke into ayithi ngabuye lapha ekhaya hlale lami wazathi ngesikhathi ke uAnti wathi ke umfazi uyahlala khatshana kangaka wena ungale waye ngamthatha uhambe laye ngacabanga ukuthi ke uAnti ukhuluma iqiniso ngayitshela ijaha lami lokho lami ngakhuthala ngimtshela ukuthi hayi uAnti uqinisile ijaha hlala khatshana mina ngihlala la kumele ngihambe yiko ke bathi ngimtshela ukuthi semfuna ukubuya lami egoli ngoba eZimbabwe kwasokunzima tshisa ngomnyaka 2008 lapha kwasokurongo lapha sisitsha ngemali engaqondakalesi singamamillionaire trillionaire billionaire waqina evumile wangithatha ke ngisegoli wafika egoli wathi yena lapha hlala khona hlala lamanye amajita la majita njalo kafuna ukuthi endlini kube labafazi ababuya khona uzabe buya lapha engihlala khona wangigcisa komnye usisi wayesebenza emakhishini wayebuya ke sizobonana kodwa ebuyele ethi usengalo ekhaya athi usendlini yakhe indlu yakhe ngayibona wayikhipha nje ngihambise kuma restaurant uyakudla ku Nando's kodwa akabe yanchiya wahlala ke kunjalo kwelilanga ke ngazi nibona wasibonayo wasekhuluma ngabona sengilandwa ngabosisi abetholotshwa amantombazana amathathu bangilanda ngihamba ke emall bathi bacela ukukhuluma lami banthatha basuka saye emotweni yabo lapha emotweni yabo ke laphana bathi bacela udriver bayengale bathi bangiqamba basebele information ngami bangiqamba bahamba lami ngachaze ukuthi hayi napho sisi ke abesekhaya bathi wafuna umsebenzi athi ngithe ngilapho ke bangisa kwenye indawo eJaradini bangichaya eHillbrow bangichaya bangilimaza bangithethe idace ngoba ngikwazi ukuthi kwahamba njani ngazibona semvukele esibhedlela eJohannesburg Hospital wathiwa ngichayiwe ngazama ukuthi ngiphike imemory after 1 month ngathi ukuthi ngichaya ngabosisaba nje lani ngikhona discover ukuthi kwakungumfazi wejaha lami into le ibuhlungu yandlimaza ke tshisa ngangakwazi ukuthi indoda yomnikazi wayenyengile ubeyazovela konke ekhaya konke kuhle kati yena ulomfazi ke egoli ijaha leli dlalo lidabuka eTholotsho mina ke ngidabuka eLupane ngakho ke kwabanzima ke ukuthi ngazi ukuthi ke wayethethe impela kunjalo nje uthe suka lapho hlatheni akasafunda kubona amapholisa badiza icala laphelele emoyeni kunjenje ngilezinyalo sengamuva oni lo mntwana lo munye ke ubaba wamaphosa ngiyabonga kakhulu ke tshisa ngicela ke ngitshane izingoma madoda bavele bamshaya bazawambulala madoda ngoba lenhlalo bengimbulalanga babemtshiye bemjikela emabhimu kanti amabhimu lana athwala izibi babemtshaya bamjikela kwabakade kodwa usile umuntu wenkosi hip-hop jive ke leyo kunzima ke bakwethu dinga umuntu wakuthi uvela ungabona umuntu ehlala isikhathi esindile kuyangukhiphela ngathi umele lobona umntana abantu basop hip-hop jive
Ingoma ke ti Bum Jive, ingoma ke emnandi kangaka ku DJ Walker iBum Jive usenyako kekana laphana. Uhlelo lwakho ke wena mbukeli, mlaleli lapho khona isikhathi uhlelo ngisakhumbula. Nansi ke nyevela ke uTrinos. Trinos indlovu. Awu, Trinos indlovu ko Ndlovu engurefu. Usaphila? Ngicela ukuthi use UK. Trinos indlovu uthi ngiyakubingelela ke Chisa esithemba ke right. Sezwa ke kuthiwa kule golide komnyeke ubaba endaweni yase Kensington ngilabangani bami ke uBongane Moyo lo Charles Ntini. Sasuka senza iqhinga lokubana ke siyebamba inkuzi ngoba lo ubaba ebele sezokwemayini. Umnyaka lo umnyaka ka 2021 ngesikhathi seCovid. Sayibona ke imoto yakhe ke ithutsha sihleli ezibayeni. Izibaya lezo ngani ngezengulube omunye umuzi oseduze sayibona siyangena imoto sasikwazi ukuthi kwakuthubuye ivele manje ethwele legolide. Sahlala ke samele ukuthi mana kungani kwamnyama. Saphuma ke sesihamba sesingena phansi le nangithwele ibhemba omunye ethwele ihloka engqamo konke lenduku. Safika behleze ekhaya lubaba samjuma vele ehlalele ke sitting room. Seqasa bethu selabalala phansi. Hayi sabe sisecha sithi ngabe igolide simchastele kuba balwana. Azange sibekwazi ukuthi ke ubaba lo ke kukhona semtshali ifone. Ubuya abantu begijima undorindora ayechaya ngaifone lo. Sezuthi kulento okhuluma bhathase ngezuthi kuyicadi TV. Kanti abantu lokhu bememeza baza lapha ekhaya basithola ngama-9 ntambama basigombolozela. Angifuna ukutshela amanga mfana kamdala sabethwa ngalelo langa wasuka undoda wangikhona wasichami nawuhlwa ngiqamula amazinyo wonke phambili wachaka Charles wasifaka ke emotweni yakhe wathi sejikelwa ke emgodini. Baba lo ke wathi singabiza amapholisa wathi bangabiza amapholisa abafana ke bangena emotweni sahamba sidriver sangena ngani siya ematopo salingena iganga lematopo ehlathini konala lapha qazi usichaka khona vele ngasakwazi ukuhamba wasethatha ke uCharles wazama ukweqa ngani ufuna ukuchinga ngani ufuna ubaleka yikho lapha ke ahlamchaka khona ngehloka wathi wadazela la phansi ngambona ngisakhuluma ngabe sesithi ke umfana wathi baba lo sefile lo utelo ke kunjalo ke esamile ke wasethi bone bamfaka ngapi
mina hayi ukuphunyuka kwami ngagijima khona apha ezintabeni emnyameni bangixotshanisa ngabaleka ngalimala uzwayo ngihamba linyazwa izihlahla hlanhla lunywa nganyoka ukubala kwami ngaze zofika lapha eSouth Africa angilamazinyo phambili lo mhlathi wami uyafutha ngiyagula chisa obabalwana ke angazi ukuthi icala lakhe mbobotshwa omba kabotshwanga kodwa abangani bami up to today angikwazi ukuthi bangaphi so abazali babo babehlala bengibuza ukuthi bangabathe ukuthi sachanga umunye ubaba weKZN manje kabakwazi ukuthi kungaphi baba khona so indaba le yaphila kanjalo kwathiwa ba investigate amapholisa ngiyakwazi ihloza cande baphila kodwa mina suspect omunye wayefile uCharles ngingakwazi ukuthi kumbe wafa kwamaqini kumbe wamfihla mbe bamgibhela phansi ngiyaxolisa incwadi yami inde ngicela ke unjalo izingoma. Thank you very much for uhlelo siyabonga uhlelo liyasibusisa kunjani kodwa ukuthi ziyathunqa kobulayo ngiyafisa ubuya but angikwazi ukuthi babalana ukhona yini ngibona ngani uzangibulala ngingafika ekhaya ngoba amapholisa amekela enjalo. Cela ingoma leyani emafikizo lathi ndihamba nawe nxa ulayo nasi gobe yakho webhuti ngihamba nawe.
ingoma esitshala ke try try Ndlovu siyabonga try ke hayi uzama ukuganga vela ubhadala ugcina ungena ke emanyaleni ungasenani ke la siye phambili ke siye ngohlelo olumnandi ohlelo ngisakhumbula Nomalanga Msindo kunjani Nomalanga Msindo Mamsindo ungaphi Nomalanga Nomalanga mana sibone ngabhalanga kahle ukuthi Dr. Love luhlelo ngolwakho lwaso Dr. Love lo ngisakhumbula Dr. Love idlala ngolesine ebusuku kodwa ubhale uthi ngisakhumbula ngabathi Dr. Love ufuna zibane yonke indawo asazi maybe uthi mina ngiyabonga ngohlelo ngiyabe ngisemsebenzini isikhathini ngilapha ke Halifax UK yiko engihlala khona kodwa sengasuka okwamanje sengise Huddersfield lapha sengihlala khona endlini kodwa ngisebenzela Halifax kuseduze naba into enhlupha Dr. Love lokho ngabuya lapha ke UK iproblem engilayo mina ngomnyaka ka 2017 ngidlalela ubhuti wasekhaya sathandana okwamagama ibizo lakhe nguzi obhalanga sibonga uzivale kodwa uziye elise oziba nene uzi wathina ke ufuna ukuthi ngendele kuye nibe ngumfazi wakhe behlala ke Halifax ngasentwini sesiza kathe sengihlwale la uthe lapha na uqalisa ukubuya kimi sehlala endlanga lo mntwana 1 waqasa ngani ba abusive emntanweni wami into ezinjalo kwahlala ke isikhathi yena wayehlule lo mfazi ayesithi umchiye Milton Keynes uhlala kimi kodwa ngathi nganze ukuthi ubhuti lo vele la elivila lanxa ungasonesi kodwa komele ukuthi la bambabambe lobe emandala landlana ngamdikela umsebenzi bangane bamama agents angahambi ale uthe kwelilanga ke wasekatsa ke umntanami ukuthi waye ethena kumele ukuthi thethe imali ngoba wayethethe imali yami ngangitshile phezulu kwefridge umntwana senje uthi ayithethwe ngubani wasesala emchanga lilanga walimaza umntwana wathi ngakutshela mama yakho uyaqhuma umntwana wathula njalo ke hlezi kunjalo ngabona umntwana nami ngasaqondakala iphomba reserved nje ngambuza ukuthi ibhuti kunjani kethi sohlalo sinje wathula wazathi zwi kwendanga ke esikolo sakhe umisi wakhe wase ebona ke inxeba wasembuza ukuthi wenze njani bakhuluma lababiza ama social workers wakhuluma ukuthi ngichayiwe ngikhaya ngathi nhlezi ngabona amaphoyisa ebuya bafika basithatha laye ayihlahlanga akhitshwa mina ide ngahle ngezwe ukuthi umntana amuchayiwe yona lelo langa amaphoyisa sesivalele ngoba nzima ke bambopha mina ngase ngicela sengihlokana la ngasuka ngazohlala ke eHuddersfield okwamanje ihlobo zakhe zingithwala senzima zithi mina yimi engambophisayo ngakho wagwetshwa ke 16 months wakhitshwa 8 years waphuma manje uyasokola lapha eUK manje nithezwe ngabangibo bathi yimi ngenza ukuthi angasathola umsebenzi ngoba sele criminal record njalo kangeke asenze labantwana ngiyahlupha yimi namalanga Msindo into lechisa iyangihlupha sengithwele nzima yes ayibala uDr. Love incwadi yakho siza ukuthi abantu bazathini kodwa wasengasenani wena ke uthi swamuva kodwa uyamesaba ubona ngani is planning something dirty ngoba uhlala utshela amapholisa phela seswami ungahlale kunjalo xa usesaba kodwa njalo sasuka ubona ngana ukulandela singazinye njalo abantu abagangileyo bakwana ukuthi bakulandele ashemba lithi uthe wena ucela ingoma ze splash ma chicos yekeleke kutshala ingoma lana ethi no difference sayikhumbula yena splash uTenchanda noma la ngamsindo ingoma yahluba kakhulu ke ngoma emnandi
to no difference, no difference. Uthi Thulile ubongana jive, no difference. Ivela ku Splash. Ingoma sitshalo nomalanga Msindo. Yena ke uthole nzima khona ngale wesaba ke uthuba yakhe uthi ubona ngani uzambulala. Yekela mbambe ke enye incwadi evela ke uthi ngicela umbize Q. Uyindoda uQ wakhona. Zabhala Q kodwa uyindoda. Q sitha. Hey. Sadlisibona ukuthi Q sitha. Uthi bangazi ngingu sitha abantu. Intombi engihlanelayo umnyaka 2018 inyaka othuma. Ngithandile ngayibuka ibile 26 mina ngile 40. Lo mntana ke bemuhle kwamagama ngimthandile echisa. Into ehluphayo uthi ebuye lapha ke South Africa sengihlala laye. Hayi waqala ukuthanda ke jive nje kumele siye natha. Sahamba singena ke siphuze endaweni ezijiyeneyo. Ngena lapha nalapho ke. Hayi jive ibithandeka. Ngacela ngimvumele behamba labangani bakhe. Umntwana lo ontshintshele lapha ke ekhaya. Aze ngathi lapha sengisolela kukhona ke okukhona kuthe ngenye imini ke kwelanga ngase ngibuya ke mina sisade sisonke sathi ke senza ke inkonzo ukubana silalane into engitholeke ese kwayilakhe emasayidini egwayi lapha kubhalwe ngesiChina ama-tattoo lasemlenzeni yonke indawo ukuthi ngokwani khona okhiyana kodwa abantu bathi isign ye-satanism ngoba kubhalwe lokhiyana wani is Arab. Ngambuza ukuthi kutsho lokho what is style fashion. Sengidingile so ngitheze ngisiyabuza abanye abantu banje ukuthi umfazi wakho ngabe sengena ke ichurch lezama satanist lokhu vele kwenziwa yibo. So nxa ngimbuza ukuthi kwenziwe njani lokho ngoba umuntu okwenzile kuthi uthi bebona ke ukudla kwami. So udube njani lezi zinto? Wayala wathi kwenziwa umuntu ongumama lana. So kathesi siyahluphana umfazi sevukwe into angaza kuyibona so ngibhongela sohamba imoto ezinye ezesabekayo inkalakatha zama 4x4 kodwa lokho ebuyangikhaya uthi yena ngingambalekela uzangibulala. Ingqondo banxa utshela umfazi uzakubulala senjalo valo mina mvela ke eGwanda ke chisa kodwa lo ngizithelile okwamanje ngizama ubaleka ngiyenza i-truck driving ngidrive ePoland ngizama uphunya le ndlela lokho umncenga ngoba uyahamba hlala amalanga amathathu engaphendukanga usele mari wanje uthi yena akusele amalanga ngikhiphe isenti ngiyothenga ukudla ngiyobhadala irent ngenze yonke into. So ngamtshela ukuthi ngifuna ukuyabona kuphela but izindlela zokuthi ngiphume nxa ngathola umsebenzi ukuthi ngiphume eJozi ngiyaphuma nje ngiflathele kanje. Yimi ke wethukile lapha chisa ngicela ungibuzele abantu ukuthi yi-satanism yini le nxa ukhangele kuyini lokho into lezidwetshiwe phezulu kwesitho sakhe lasemlenzeni kubhalwe ngesingane isiChina Arab. So kukhona mfana kamdala ngisiza bo so that lami ngazi ke iqiniso ngoba lento leke iyangethusa la nxa ngithi ngizama ukungena emacansini kuba nzima yena akasela ndaba la amacansi kodwa nxa ngibona le into ngihlwa ngihle ngethuke kakhulu. Yeah, hey asazi athi sithule lapha sithule sichiye yi-50-50 yangikhona mana sichaya ke ngoma ke ethi 50-50 ngoba vela kumandoza lo muntu ya yonke into ke independent. Hey, welcome to see you're independent. Let's go 50-50. I got it. Welcome to independent. How 50-50? I got it 50-50. I'm a 50 pink. 50-50. I'm a 50 pink. Welcome to see you're independent. Let's go 50-50. I got it. Welcome to independent. How 50-50. Tell her now, I'm 50. 50.
Lalela nawe labo fani 50. Hayi kabi ama 50 big. Akunamuntu ozoncenga la. Khipha nawo lapho sothi 50 pink man. Akunahleve ezoncenga la. 50 is down, no excuse. Keslo. Angithi uyazi ukuthi iqoqo leqoqo la siphume. Wena ufuna ugqunyela ubaba. Hey, angithi fede nebhubesi lasiphandela. Wena ufuna ukuphandela ubani mfethu? Independent, let's go 50-50. I'm feeling that taste independent, let's go 50-50. I'm hitting that taste independent, let's go 50-50. I'm feeling that taste independent, let's go 50-50. I'm doing I'm a 50-50 man. Into zidama 50 pinky mash. Yes, mangaze sikosta labantu. Bayastack samanje. Akumele kufe bani. Hayi vele kumele sife sonke. Kanti kumele kuthake bani. Vele sife sonke mfethu sure. 50-50. Y2K, no Y2K. Oh, manje laba 50-50. I'm a 50 pinky. 50 picks. Kumele kufe bani. Kufe bani. Kumele kufe bani. Thake bani. Mina ngithi kumele kufe bani. Kufe bani. Independent, let's go 50-50. I'm feeling that taste independent, let's go 50-50. I'm hitting that taste independent, let's go 50-50. I'm feeling that taste independent, let's go 50-50. I'm hitting that taste independent, let's go 50-50. I'm feeling that taste independent, let's go 50-50. I'm hitting that taste independent, let's go 50-50. I'm feeling that taste independent, let's go 50-50. Akunamuntu ozoncenga la. Khipha nawo lapho sothi 50 pink man. Akunahleve ezoncenga la. 50 is down, no excuse. Keslo. Angithi uyazi ukuthi iqoqo leqoqo la siphume. Wena ufuna ugqunyela ubaba. Angithi fede nebhubesi lasiphandela. Wena ufuna ukuphandela ubani mfethu? Angithi uyazi ukuthi iqoqo leqoqo la siphume. Wena ufuna ugqunyela ubaba. Angithi fede nebhubesi lasiphandela. Wena ufuna ukuphandela ubani mfethu? 50-50. Kumele kufe bani. Number 50. Kumele kufe bani. No, kanti kumele kufe bani. Sofa sonke. Number 50. Sofa sonke. Kumele kufe bani. Number 50-50. Kumele kufe bani. Ngingayithathi kabe. Kumele kufe bani. Kumele kufe bani. Number 50-50. Number 50-50. Ngingayithathi kabi lento man. Ngingayithathi kabi. Ngingayithathi kabi. Awusefa sonke. Jesus kabaya. Awusefa sonke. Ngifuna kabani. Awusefa sonke. I got Independent, let's go 50-50. I'm feeling that taste independent, let's go 50-50. I'm hitting that taste independent, let's go 50-50. I'm feeling that taste independent, let's go 50-50. I'm hitting that taste independent, let's go 50-50. I'm feeling that taste independent, let's go 50-50. Let's go. Oh, baby, like that, independence, let's go 50-50. Let's go 50-50 independence, 50-50. Yofuna ngomama besitshalo Q-Sita. Nangu Loveness Mia uthi libizo leli ngalithola sengise South Africa. Ngicela ungabalela amela amaqini mina ngidabuka ngase Plumtree. Thizabe kumnyaka ka 2013 lapho ke bengikhula ngilama 12 years emfunze kakhulu ke umunye ke ugogo wanjela ukuthi sambe ke enyangeni lapho engatholakala kodwa ke ngilamadlozi kumele ngincediswe entweni ngayilatshwa kuthiwa ngiyalatshwa amadlozi wahlala kunjalo lo muntu wangelapha ke baba lo ke wase sithi yena kumele segebha isidumbu duzane lakithi ngicela ungaqambi indawo le ngoba abantu bakwazi stories yakhona labantu bengethuka kwakudinga lapho kufe khona umntwana sasithona sichicha sidinga indawo lapho kufe khona umntwana ngoba uthiwa kulo muntu ovele South Africa ofuna ke ikhanda lo mntwana ke omncane o less than 2 years wazwa kufa ke umntwana nearly 20 kilometers twela ngikha sezwe ukuthi kufiwe sacatsha ke khona ngale safika emini wabakhalela edlulela
ebusuku safika khona ngale ngaleso sikhathi bese ngina 16 years wagebha ke lo baba silabanye sibangu4 begebha bathatha ke bavula balikhipha ibhokisi baquma bafaka ephepheni ikhanda leliyana kunganuki kanje bachiya babisela yonke into bavala sasuka sahamba satravela into lana bayigcina sibayeni inuko kunzima base kubuya ke lwana umuntu wathi ngiyithwale ke linto mina ngehlana lo baba lo esitolo ngoba uyayifuna linto ahambe layo wabuya ke umuntu wekhombi lwana samnika le parcel yakhe wathela into ezivala ukunuka kodwa akakusehlula wazofaka kwenye itranki wajikela ke emoteni wavalelisa kwase kuthiwa ke mina kumele senze ezinye izinto angangaqondakali sidliswa okunye angaqondakali kodwa ngase ngicane maybe sasidla ke inyama edongi kodwa umunye wento entshela wathi hayi ongabantu elibadlayo uthe sozwakala ukuthi ke uyathakatha ikusikani bedinga laphana ikubaleka kwami mina ngabaleka ngaze ngaye eBotswana lapho ngakhonzwa umunye ubhuti wangichaphisa ngamkhomba wansesaba ukuthi ngizabanja ngadlula eBotswana ngacela sengilapha eSouth Africa sengatshintsha lebizo legama angizange ngibuyele ke emuva abantu bakwazi ukuthi mina ngafa kodwa mina ngiyaphila abantu bezwe ukuthi ngabulawa kodwa bacanga ukuthi enxe ngafela khona lezi baba hayi ngisaphila lwana ubaba nezothiwa wabotshwa wagcina ngene ejele 15 years ukuthempa le dead body ngokutsho kwabantu kuthiwa wayesebulela abantu abaningi ngoba ngangibona imoto eziningi zazibuya zifika ke ekhaya khona phana emzini wakhe ngiyaxolisa ukutshela ke story sami ngiyafisa ukuthi ungenze live interview ngikhulume ukuthi ubuthakathi sasibenza sasisenzani yimi ke odabukileyo love nesimiya asobizo lami lamaqini ngoba ngisathi abantu bazangilandela bezongibulala ngicela ungabatshela ukuthi ngapha kweSouth Africa yabanye abahlakaniphile bangangidobha mthakathi omkhulu ubaba ukufundisa ukuthakathi lo muntu madoda yena utshela inkomo evela kusilindile ethi inkosi imvalesela ke bongs ubongane siyabonga kakhulu till next time good people you take care of yourselves and each other God bless you sesivala kanje ngisakhumbula bye